ye sistemu yambo ukayanga babeho mapesa izo ndabo karijawona bali wakati ngaripawa uburino no rienshi leo ngabo wanadamu wanu wonsi pia kwa jala mbahindu wamjoka wafanya yamla ukamjala karijala basi yonde hadisi kwezi na mkera baba naba hazija himrwa kabati bo kababangwa zisazi hondran kawamiyo rangundo wakati ra diskutenda sina gari nda sina magaruka yabwabasa baada wa diskutenda wana ne jami okay warita she magari rawo ne filmu afanyao. Bismillah bismillah naratanga nyepi arike hawija wisange ndao umurifini abwana shina ajertanga aborandisa aura. Bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gamnadi hajiku karaisi ya wana wa Komori walio Sudani na hadisi ndamine serikali ya hangu ya Komori ritowo wano banu waliyo waribehe mahala bokaunga rujohunra amani halafu bafanya hama hadisi baverse wa mapesa harma shirika la magari ili magari ya jari renge banu rirohere ndo mahale serikali yatu wa akorokandi ho rendao na pur Sudan izajir magari katsu huja siwa na zioni ripara zihi majana maili rilibie druahe magari no boraje arirenge ya rasulishe pur Sudan yuwe serikali ya hatu ya akorokaya do mahala wanzorende. Halafu wenye magari wamba ngaranzao mtie mapesa harimwe konti ya hatu nge magara deplase yonti pia yo matana eza jirindini watukufu Waislamu wenza rahma Nairobi babeha mapesa ya gari zima bokawe mapesa ya kauti muhema pesa sisi rato wahunu mwenye magaribo yaona zila hamba ukaya borono bukaundo mwando wansi wandu bokongwa joni timizize mapesa hangu ha bloke magari abasa sisi rihimi kari tujua ngari fanya oje ngari nadio haji kuu heni banu balo mana da muislamu ya hunde tartibu ya risediesi wanarulo Sudan si wanarulo Sudan irilembe ya gamrongo hajiku karaisi aljalia gamtabi honowa na wanu ontipia na mkeradhi kabati bobamba izo mwambi wabo kaya ngari lao ngari nowe zondrabo karituhuna izo rambia ukanga banjao magari ya maji zondrabo ye sistemu yambo ukayanga babeho mapesa izondrabo karijawona bali wakati ngaripawa uburino no rienshi leo ngabo wanadamu wanu wonsi pia kwa jala mbahindu wamjoka wafanya yamla ukamjala karijala basi yonde hadisi kwezi na mkera baba naba hazija himrwa kabati bo kababangwa zisazi hondran kawamiyo rangundo wakati ra diskutenda sina gari nda sina magaruka yabwabasa baada wa diskutenda wana ne jami okay warita she magari rawo ne filmu afanyao watsuri dabiruka bala si wana rajijusa wasi rata he magari rafiki ana na okanga riju ngwajuja ne magari ba masihu iliri rohe nabo mudangwe sangwe sawo maudu kondo tunda rundusha Komori wabeha mapesa ya gari zima ya kauti mizwane zihi majana melisisi ratowa yabo singa ngamfikiro rifanye na mkera zimrati la umumru ekawa na wanua fanya maandamano siza turifanya ngamwashukurio bawa subiri rangunde ntsura rilobanu rilalao harimwenkunu wallahi aebu rilalao harimwenkunu no wana atiti no wana nyasi walola warati za nyumba za hao za nyumba za balo watondwa banu wala rajarabakisha banu risitiri hata mpakanda basa kabajabira soliso ebo ngenga mnadi hajiku heni wanadamu wajo ushinda
warisedio banuri lovanu borari rohe harmwe suda wanruwa hundre amani harmwe wana uwabaki hokanga mina wana majanameli na mengo mitanu na wane wanada mwaozo doktora majanameli na mengo mitanu nanga nane yani nganjoka wapulila wafe na mkairavi na nededhahi ano wabaki na nededhahi ano wabaki na nulwani ife no wabaki zikaurongwa karaisi aljalia na tseno wanruwadi ngobira wamba ukaya wabehama pesa hunu waribeshe zondrabo na mnipare mira isimnuzise banga wanru warihuzao gabo wanru warirumiyao gabo wanru alo faransa wakabehama pesa wabeshamru wazinisa wamba ukawarerea njone mapesa arisaidia mwananyasu para Hashim mguna mjazeheri uende yaditini ya setsa ibala 700 euro amini bali 700 euro uende yaditini ya 700 euro sharangundele bali nlandisa na leo karja njao na alama ya mru yakaha sediowa na hekomori mba hindu tena nitinde programu yangu efanywa komori ngari ni kwa shahula ngaba jom mru yejeri nikashahula kajakiri bambo ababeho mru ajari beshe shahula alafeza jirindini Ezajirindini wapiwa mna shahula mdahoni wapa hapana mama wajetem rerewa yabo wajola wa ili au wararu zipe blio kaya ari ngaribeshwa shahula rejare hila yabangena mkera dhiba nsubamba zi emajesa honren komiyo gamshemezo hajikuni wanada mwalona imani harmwe alam waridiriki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Homoni Mbabi au sinamna rilio hunu parce que banu ritolwa homala warmede raka ukarengeze valizi rijeri hensi bema garinga joko huja sasi wakumaru watukufu ezi valizi tazino aranzi do mahari binga sibanu ranzo mahari binga sibanu ngamonao ezi valizi tezi hata mpaka da basa kartujo misowa dahu wanuo misowa banu dokana ngabu joko buhaba biye wana wakomori warohe wajita walia wela almahala hunro ajere wangamiyo harmendi harmezenti warmeze frontiers ngamonao zile valizi hatu hasonti perdi zuhuntanya zituhuntanya ngasibanu kartujo da babi haukana ngasi harmo khatar bukwengiyo nziro wallahi wakomori watukufu mlio harmo ulimengonti pia namuri hui banga sihar mahal bukwengiyo nziro yesirikali wa Komori kwa tina haja nasi si sirko jitangia aralzuhi majana mayili noritahe bize jezirrenge walakin malasaf alshadidi yanti ya Komori hata mpaka da basa kabati mbanrongo ngamonao zile valiza hatu ni muneso banu ikao ngarla lao nyimwambao ya ukana riboshoma godoro ngono ngari yenshoba hanu banu odo banu yenshiyo wa harmoyen kunuyo do bahandri lao besha yesafiri mkomor lo Egypt amba ukana ladima ukasi sirdo ya lobonti banga si harmon kodo bano bahandir lalao ngamonao ndo wakomori wanti pia wala lobonti bano edani rainshu har mahali bukongi nziro abingi yabo Uislamu watukufu wa Komori ngasi har mahali bukongi nziro namone wondi wakomori wanti pia wala lobonti bano ndo wakomori wala lobonti ngasi na 5 jours ya kamili ngasi bano kartu ngardo babapi halafu ngarbari ngasina site aringa ruboshoma godoro ngarbuse shahula hanrabo ngarisho harma udiro wa Komori mlio harma ulimu na mangali na mnentia hatu iritreteo ngasi hama mpunda ngasi hama hayawani ina ngamona bahanu banu ya latif Allah Mwenyezi Mungu hifadhi wana ngasi harma ya Suda deja ila kontrabo korniki wayo nge hisa usiku wa leo eka usiku wa maudukar jaro harmenti na borifu mabuhu enyi waislamu mlo harumao limegonti pa Komori emabisi ngai hutajwao 50 millions si rito wa 20 yani 2000 euro et serikali ari wabe ha 8000 euro wa harume sifara ya Komori lio Saudi abu upuza iri 40000 ayilio misuri upuza 40000 rizilo kartu joroha timpaka yani mapesa ya wasilu harme konti ya hema gari yayo abengi yabo osikwa maudu ngar jofa mabuhu wa harmentino enyi wa babahatu wa jazahatu wa ma'ala rasul balaghul mubin gamono wa nahmi sawanu
wasata mbali ya honu wanashohatu wallahi ngatina wanawatiti wamahamiyili wanatiti wamahamzima ngabu wabaharao famiza kamili gartunga lobonti sinao kabati mshana kabati maji kabati shahula riwasulia ukana wakati bani zuraisi hamba ngarenga wa ubu wandodo chinda na harmendi wa harmasinia abengi abo serikali ya Komori nyinga manzo kamrwa hitwa abesinga manzo muri toa fidia shanga mjole fidia nyinyi shatindasi ngamjole fidia nyinyi shatindasi ngasi tayari hukaya ranga miyebano shabese fidia ndanyi shatindasi abengi abo sisi naam au kana sarambo kana gouvernement ya hatu beseye patipre barisove sisi ngari parao wa Komori wansi pia hasotando wariza ya pasuka mfikiru kana wariza wajoka pre wansi pia ingie gouvernement baketi na finance wariza wajoka huzemba biza ardhi za hao nemba biza nyumba za hao no wari hui wari tomba bahanu bana karja joka abanu rifanye jado na timizi ntuntano harmoe situation kodo dumona wonga ngari parao ni marizaya kazenda bomwambi wao zondra bo gouvernement karna hamba kwatina ngwaona shakwa 200 kama minukane gouvernement Komori ndio yoshindwa ni 50000 euro zoka waritoe bana katika unga warumisha hao zilinga abahibo malizi nchi abo singari para wajikuyu emapara wa hatu paskwenye dwarika unga msanta wezori izori ziona hunu nano wananyasi wonsi pia he zinta bali na bali ka ndo wajihundrao yo de message kawo sisi toka handari behe amwiso paskwe rais hasa onesa zanongozo wonsi pia mono aboketi okana rile pesa hakuyu abongari kazo ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa barakatuh الله اكبر ابكاش arisa rumaka kana kakadiwaza nyimrionao rangunde sukule balin la ndisa kamjari ishara towa filmu au rashemeza au rambandrongobo kawo ani ngizo khari jaheza ndongori liyo kamjarisha ni serikali ra rongowa no ngarisha unga mwamba wa harmaze tele ukaya ngari lawondro zokoli ngari lawondro ebando buwa lewo kweli ngari lawondro wallahi leo ripo bwantambi harimo 250 lo niyo vanu de so washinda wa parsambabi de 90 abo wasangwa unanzaya bali hata majira kana hula ili wandu wajewa dono nziani iko obligatorende na renge ni anyise no bora mri ya tsozu kumba majasukari ebonge na mkeradhi bari subiri rishia duskuri yafanywa leo okasi ngari yesho harma mahla wema bimana ngari lao ngari yani risubiri kari jarongowa shando wakati abasare saraparo no wenye magari warambioka ema pesa aliyo gari zima ngarjo mweranile gari zima tambele gari zimelo ngamjoni bahizendo ekaka tujayo matano abonsu hanza ebonge yejizo kwezi na mkeravi ekaze ndongozi sazilawa zambo wa joshinda wazowe ebonge mtsuka mle kwezi sha imastahia hatu ya hoa na Sudani wafanya ngamshukuria wa shababi noana shwatu wa Sudani wa Somali mwenzi nonsi pia okay subira wa subiri rangu leo ntuntanuza kamili njapa royona harumo wana Komori walio watambala harumwe masiwa karjapa roziona no wasubiri heili mwado niyo rihondro banu yebonge namrijulendazi heni mrulo banu ya joshinda ya ridiriki babakisha mapesa ya orato waleo ya yonso ya parezi majanwali na to waleo ne mapesa yonsi pia ibala kahanzara lingapi pia 50000 euro na muhimendo ngomba kizumbabi 50000 euro yonde mapesa yaka kajashinda yatilwa harimwe konti abase magari ya kabla dhimwa kebanu kengari ro house zori atasi rinje pursuda no mahala bokaundo wahamba ukasisi ani sisi wana wadahula abo lazima rihonde tartibu yoshinda ribire ritukuze daula hatu nane muwatini wa daula hatu kayonde Komori ya mawu ebonge gamkazo yabo nsujonja bami mfubi haku nsujonja tirongwazi nji sha hakika ngazindwa we roho karaisi ngambeho yeni daino iwasili heni bahana. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. What's your name? Wangina na ngaro ngoi. Ni hapa kwa ruhusa.